энэ банкинг багшийн айлтгуулыг шууд дамжуулж байгаа юм байна. Интернетээр тийм учраас гар утас дуурайж ахлаар их сайттай байна. Тийм учраас гар утсаа унтаагараа гэж утсаараа бас зураг авч чадахгүй юм байна. Гар утсаа унтрааж суугараа гэж. Дээрээс нь энэ гадны хүмүүс багшийг ном айлтж явах үеэр багшаа англиар айлтж байгаа учраас тэр үед бид нар сонсомоор байна. Жоохон дуугаар байвал сайн байна гэж. Гэхдээ хүмүүс яриад ахлаа багшаа айлтгуулыг бид нар юусоо сонсож чадахгүй байна гэж хүсэж байна. Lama Domba Jumden de Dejin Shaban Dajam Yanda Baran Zave Sanji Dawale Jamba Jide Jamba Jamba Lama Domba Jumden de Dejin Shaban Jamba Dawale Jamba Jide Jamba Lama Domba Jumden de Kanze ganyi zo jidum ze sate
Oh
三界觉当自己中罗大愿者万能大愿者所具云大愿真自己藏来具中那万者三愿的joy三界觉当自己中罗大愿者万能大愿者大愿者的具中的三愿的joy三界觉当自己中大愿者万能大愿者所具大愿者的具三昧那万者三愿的joy你这些我做的估计你跟你去这个样子做了偏不正，他们这你个这康大养大咱们村上南巴过来，那做对生吧，年纪前就是不是的，咱了这这。看个电竞这我去搞外卖吧，见卖吧，吃外卖吧，当嘛，我卖吧，做卖吧，他说咱们这做把年纪的，所以生见面那个谈不得了。对，这咱们这些话这话的，说这个，另外那边也现在就是人民币，我等下来吧，这了，这个是，准备现在就基本劳动是这边能这个。现在什么了就是看，就是这个人那边这当然不那个什么，就这样的300几，就是那个3月份的，这个让得了这年把这个，那么那个他们那个怎么他们一个那个，如果估计真能去怎么他们这个都那个，确定都，Yesterday, I massaged
how it is so important to preserve, to learn your culture, Mongolian culture, ancient culture, tradition. Were there hundreds, more than hundreds of so many land geishas in Mongolia before Russia. I heard there are many geishas who has Lamrim Chenmo by heart in Mongolia. In Tibet, it's not very common. There is, but not very common. So in Mongolia, I heard many so learned in Sutra and Tantra. Unbelievable learned. Even Geshe-la told me there have been very learned geishas who wrote Sutra and Tantra. Even he said some things he did not find in the usual great Lama's text, but he saw some important things, clear explanations in the Mongolian Lama's commentary, like Guya Samaja or things like that. So, yes, before Russia came, unbelievable, it's very famous. Mongolia is very famous. How much learned geishas were and actualized. So you're losing that. So you consider the young people not learning Buddhism, and you might get distracted to Christianity, Muslim or other things. Don't understand much about Buddhism. So when the older Lama explains, you don't understand. I think. I heard. Don't understand. Young people. Old people, of course, maybe. But young people don't understand. They prefer, like Westerners, other country, talk about Buddhism. You see, young people. So it's like that. So they understand in English, clear, what the Western people think. The Chinese, they regard Western people very highly educated. And they're very surprised. Many Chinese becoming non-monk. They were so surprised in China. And it hurt when our Western Sanghas, when I go to pilgrimage in Tibet, when they see, while they're building a house or something, when they see monks and nuns, many gurus and monks and nuns going, the Chinese, they hurt. Because they say it is false religion, it is false religion, this and that. You see? So when they regard Westerns very high educated, so they see group, it hurt them. Yeah. So then they don't like Western people to come with the robes on. So that. So so this is what I heard. Not necessarily every young people, but some young people like that. They prefer the Western people explain Dharma, clear. They hear from an old monk, but he speaks very hard, and subject very hard. It's correct, but it's hard. Then for them there's no pot, there's no container to understand. They find it difficult. So you have to explain easy. You have to understand according to the level of their mind. And so you have to make it simple. Otherwise then you can't spread Buddhism in Mongolia. So but the Mongolian themselves. So that's what happens. Big problem. Би өчигдөр Монгол орны одоо хэдэн 100,000 жилээр өөрсдийн авч явсан тэр уламжлалт, шашин, соёл тийм ээ өөрсдийн өвгдөлцийнхаа
экспертийнхаа судамжлыг авч хадгалж үлдэх гэдэг ямар чухал талаар би өчигдөр дурдсан. Тэгэхээр зөвлөлт засаг одоо Монголд зөвлөлт засгийн орсууд Монголд ирэхээс өмнө Монголд асар олон тооны гівш ихэд одоо эрдэм номтой хургууд лам нар байдаг ийм сайхан уламжлалтай тийм олон одоо номд мэрэгэн хүмүүстэй ийм сайхан байсан. Тэгээд олон монгол лам нар их лагерыг одоо их бодмөрийн зэргийг цээжээрээ мэддэг байсан гэж би сонслоо. Тэгэхээр төвдөд ч гэсэн одоо цээжээр мэддэг хүмүүс байдаг ч гэсэн цөөхөн байдаг юм аа гэж. Гэтэл Монголд одоо олон тийм лагерууд байсан гэж сонслоо. Тэгэхээр үнэхээр одоо номд мэрэгэн ийм экстенцтэй ард түмэн юм байна гэж. Тэгээд энэ гандан хийдийн жүд татсан багшдаг гэвч Сопоо хүртэл надад датаа хуваалцж байна. Монгол лагерыг бичсэн судар тархины ёсны элдв тайлбар зохиолууд нь асар их одоо ойлгомжтой юмыг их одоо сургаал номыг их тодруулдаг ийм одоо гайхамшигтай тайлбар бичсэн байна гэж би зарим одоо өөр номоос ирээд олоогүй байсан. Тийм номын тайлбаруудыг жишээлбэл Сандуу бурхны одоо эзэн бурхны зам үйл битийн ийм одоо зүйлүүдийг ийм Монгол лагерын зохиол тайлбаруудаас оллоо гэж надад хэлж байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо эрдэм төгсөн лам хургууд экстенцүүд Монголд заларч байжээ, төрж байжээ гэдэг харагдаж байна гэж. Тэгэхээр үүнийг алдна гэдэг одоо ямар их харамсалтай вэ гэж. Тэгэхээр өөрийн энэ одоо гайхамшигтай сайхан суламжлалаа алдаад өөр шашин руу христийн лалын шашин руу орох юм бол одоо үнэхээр одоо гайхамшиг биш үү. Тэгээ одоо би бас сая сонслоо залуучууд лагерийнхаа тайлбарлаж байгаа номыг ойлгохгүй байна гэж. Залуучууд номоо ойлгохгүй байсан. Уламжлалт хэл соёлоо ойлгохгүй байсан байна гэж би сонслоо. Тэгэхээр магадгүй одоо залуучуудад тэгвэл барууны өрнөдийн хургууд ном тайлбарлаж өгвөл амар хэлбэрээр хэлж өгвөл ойлгох юм болов гэж. Залуучууд нэг өрнөдийнхнийг их хөгжилтэй, өндөр хөгжилтэй гэж бодох нэг тал байдгаа гэж. Хятадд ч гэсэн Хятадд ч гэсэн энэ барууны өрнөдийнхнийг одоо асар их өндөр соёлтой гэж боддог нэг ийм тал ажиглагддаг. Тэгээд бид нар төвдөд энэ барууны хургууд эргэл мөрөглөөр лам хург хүний хуцамж чгээд эргэл мөрөглөөр явхлаар гайхдаг тийм тал ажиглагдаад байдаг юм аа. Тийм учраас хэрвээ одоо монгол залуучууд өөрийнхөө уламжлалт соёл номоо өөрийнх нь одоо ламнар монгол ламнар өөрийнхөө уламжлалт хэлээр яриад ойлгодоггүй юм бол энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр номыг сонсох сав бүрдээгүй байна гэсэн үг нэ. Сав нь одоо болоогүй байна, сав болж чадахгүй байна гэсэн үг. Тийм учраас тэдэнд одоо сэтгэл оюутныг таацуулаад амар хэлбэрээр тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр магадгүй энэ ажлыг өргөдийн барууны хүмүүс одооны хүмүүсийн сэтгэл оюун тааруулаад хэлбэрээр тайлбарлаж өгч биднэрт одоо энэ хүч болох юм аа. Then I forgot. I forgot what I was talking about. Tradition, Mongolian tradition, to do. Young people don't understand. Of course, many young people didn't hear. To learn, to hear Buddhism is very rare. To hear, to learn, very rare, and don't understand much. So Christianity speaks very good. The language is speaking very talkative. Then you see your mind, because you don't have any logical things here to check. So you see, very mind is very small. So you get switched, you get converted. Which is supposed Buddhist from tradition, but converted in Christianity.
So like that, Muslim in other religion. So this happens more and more. One thing is like that, but you don't have a knowledge of Buddhism, even symbol you don't have. You see, so like that. So you see, one thing is Christianity comes with the money. Christianity comes with the money, with the hospital and with the hospital schools. It comes with the money. So when they come with the money, a lot of money, school and hospital, this is what poor people need. This is what poor people need. So then they receive what they need. Only the excellent thing is not the mind, not great protection, not the greatest protection for the mind. Not that, not ultimate protection, not that. So what you want is money. So hospital, that comes first. So that you accept that. You're so happy people, of course. Then you see, accept, then of course they are attractive. So then you are converted. In Christianity or other religions, you see like that. This normally, even Himalaya mountains, where I live, not up on the Himalaya mountains or snow mountains, but down below, everywhere it's happening. Until one thing, you might like this. In Africa, hey, Africa, hey, Raja, who was the Raja? Who was the Raja? Raja Mara. Africa, they came to convert people, mountain people, and Christianity. So you have to understand how they do. You really understand. So you see, the mountain people, they live on mouse. They eat a live mouse. This living mouse. Yeah, the llama or they had. So the parents and children, Christianity come, they have to do the same. They can eat mouse, children and things. Then they're happy. This was a long time show on TV. So then they believe you are converted in their religion. But that's just to show. Act, theater, and act. So then later, slowly convert into Christianity. When they did, first they do what they did, then you slowly convert in Christianity. You have to understand how deep they're doing. And we have two ladies in Darjeeling. Their body is like this, so old. What is like this? They're still learning Tibetan to spread Christianity. What is like this? Still learning Tibetan. Can you imagine? Wow. To spread Christianity, even though it's too old. There's sorry. The inspiration. But I mean, it's wrong inspiration, didn't know. So they don't have wisdom. So because didn't learn Buddhism, so they don't have ultimate wisdom. What is right, wrong? So only Christianity is right, others wrong. So as I mentioned yesterday. Okay. Одоо цагт ялангуяа залуучууд бурхны шашин номоо сонсож, суралцаж, ойлгох нь ховор болжээ. Гэтэл христийн шашных нь яг одоо ийм үед нь орж ирээд чигтэйгэн сайхан яриад ирэхээр тэд одоо учир шалтгааны ухаанаар ойлгож ухаарах, буруу зүгийг ялгах тийм одоо бэлэг байхгүй байхгүйгээсээ болоод
залуучууд ялангуяа тэр христийн шатагтаад байна гэж тийм тэд нар одоо залуучууд ерөөсөө өөрийнхөө хамгийн анхан шатны Бурхны номын одоо анхан шатныг ч ойлголт байхгүй учраас бусад өөр юм руу ургаж дутагдахтай амархан байна гэж дээрээс нь христийн шатныхаа мөнгөтэй тэгээд бас илүү сургууль эмнэлэг аваад оруулаад иртгээ гэж тэгээд одоо иймэрхүү юмд ялангуяа одоо ядууд орой амьдралтай хүмүүс ихэд татагдана. Ядууд орой хүмүүст юу хэрэгтэй байна тэрийг бид нар аваад оруулаад ирдэг. Тэгээд хүмүүс сэтгэлийг жинхэнээр сахих хамгаалах юу байдаг юм бэ гэдгийг мэдэхгүйгээсээ болоод надад мөнгө л хэрэгтэй гэж бодхоос болоод тэр өөрийн хэрэгтэй одоо зүйлийнхаа хойноос яваад тэгээд христийн шатнууд байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр Гималайн нуруунд ч гэсэн ийм адил зүйл бас адилхан тохиолдож байна. Би бас нэг одоо юм зүйлийг сонсч байлаа гэж Африкт ууланд амьдардаг тийм ядуу онгийн хүмүүс хулгай мэдж амьдардаг юм байна. Тэгсэн христийнхээ ирээд тэдний одоо итгэлийг олохын тулд тэднэртэй бас адилхан хулгай мэдээд байсан. Ингээд баг багаар итгэлийг нь олж аваад тэгээд дараа шашиндаа оруулсан. Ийм байдгаа ийм